Ngipina subhai pi borok syakani ka channel ka jongi bat hakani ka video nginpek yakani ka post ka barang syulai thamai po Shillong. Sumhai ya rabru yakani ka channel da ka ba pi subscribe bat ka ba pi share ki video siki wepan kana mengindu biok mensiam mengin nang yapin mi shushu kum kini ki judge video. Sa follow ru ya ke Instagram ka jongi lada komno pi kom ya like ki video sa po ka YouTube dan ni pim ju yo ki notifications. Yakani ka post lapalai taka Office of the Commissioner for Persons with Disabilities Shillong mentau banai arajar apulai. Kakatang juga ni ka post kadai accountant. Kelas date lani ka tarik ka bakado papilapan submit ki applications kadai hau lai puai tarik banai Oktober arajar apulai. Yakani ka post accountant kapalai kawai ka age limit lani ka kerta ka beredo kadai ka plus 6 bat ka bahaya do kadai lai puas 6. Kandan ka relaxation hado sans 6 yaki schedule class lani ki schedule tribe candidates batch post 6 yaki PWD candidates ka salary lani ka tulap kadai arpa wajar hak shibnai ka educational qualification kolong kumni pila deban pendap yaka graduation haka commerce bat pide rubandan yaka experience haka accountancy baru pide bandan yaka knowledge haka tally accounting software kin kam I preference gitu ki badan license experience. Ki candidates ki bilang eligible bagi buku aban apply ke ni ke post pihak ban pendap ya ke standard application form bar pihak ban submit ke Office of the Commissioner for Persons with Disabilities Lower Lashmere Temple Road Shillong 793001 bar pide ban submit lang ru ya ki testimonials ki jongpi ki ba pila self attesti bar artili ki passport size dur ki jongpi kelas date dan dikatarik ke bakado ba pila ban submit ki application kadi ha online poi tarik banai Oktober arajar apply. Ki links jangka standard application form badru ka official notification dan ka advertisement ngal ai po description jangka video.